amat raja inato suribada na liat na lulu dison jahonon nami ama jujur ngulu ni natutu namion mulu arong akan orang lubi di panjahon nami mana ma amu ajar-ajar hamu ami soalnya ma dia mau manami na nami salukna terlalu ma raja ni hulula nami salukna dulu opung nami Martino Dohon ima opung nami na parjulu opung manahara mangalap buru ni rajai boru situ meang sian siatar ni pos-pos iya si nomor 2 anak nama si Manahara si nomor 3 ima opu binahon siapa peran opu binahon ma hami nama si tahunan gua sasaderon tongdo mengalak buru ni rajai boru situ meang ido asanakin tulang situ meang bonaniari bona tulang situ meang bonaniari situ meang harga hiya buru situ meang i diami mulai tema dia mau katulang nami iya ina natuto nami natapado-bado ditongani puguni alamanon ima namargoar rentiana bursilaban tubuh maibana tanggal 31 di bulan 12 tahun 1932 di basa-basa hotuata do obak ma nomor pariban omak namion sada do tulang nami iya tulang nami mengalap boru ni rajai boru manalu tukuk manodo dohot manalu paruma iyo pung nami teh satabi tinggal nakin opung nami nagabe tulang robot di ulonon ima namar goar M silaban M situmeang boru M silaban boru tukuk manodo M silaban boru tukuk manodo nagabe tulang robot manot tukuk manodo di son sadar tulang nami mengalap buru neraja buru manalu obak ma omak nami on nomor pariban iya pariban nomaku siya kangan ima namar hasohotan tu tongdo tu marga nami marga manalu sian huta siar samarsam tabanuli tengah si nomor 2 tongdo tu hami manalu sian pungga si nomor 3 kalau noman asing tu marga hutauruk sian lubusaba si nomor 4 omma natutuon omak nami tu marga manalu di basa-basa hotuata do di omak namion natutuon namion 5 anak dangadong boru dukpe marhasota sudah gebelong boru diambil permain ini tutuon amang raja inang suripada iya anak siak kangan anak nina tutuon mengalak boru ni rajai boru situ meang sian kuting mahe kecamatan Sorkam iya si nomor 2 si ima nomor goar situa Kisman Manalu mengalak boru ni rajai boru sihaan sian desa pertamian kecamatan Sorkam iya si nomor 3 ima amanami a Manalu boru si Manjutak mengalak boru ni rajai boru si Manjutak sian Ibrahim Bengkel Medan iya si nomor 4 mengalak buru ni rajai buru si lelahi pitu batu Aumai iya si nomor 5 anggiku manunduti mengalak buru si lawan mengalak puribanna sian huta hiteurat kecamatan Sorkam amang raja inang surbada 5 ma anak nina tutuon 5 permain andor sudah di tanggal tu 20 sia toh medir Jumat dini hari jam sada songan napa sama tupu dang napa lemar sae na tujuan namun ali tupu ma kurang kesehatan na gabe marujung ngulu ma na tujuan namun marumur ma natutuan namion satu sadarion kurang lebih sia 22 tahun
Iya pinoparna torok ni pinoparni natuto namion anak 5 permain 5 pahupusin anak 10 nini 10 bungu masude 36 so ni mana bui pabuami jalo pasatami itu amu naliat na lulu mau lorong akan orang di tulang nami di pancahon nami pode humami tulang mulai hati mah dituata mulai hati manang ditasulna so ni ma hati kami penasa ma cuma tua nami ma ulau saur matua ni day nangon di naong maralaman day nangon jalan nunga hujah kami jujur nguluna ala marmula do nauli marmula do rarengan di dok na tua hau tada bonana marsuga-suga badabang ma godang mula-mula pada umum atau sopa-sopa mulai tema pandayan namin nung adibait damang mula-mula doho soba-soba hudokok kami nakin hau tada bonana marsuga-suga hau tada tubuh di atas tano liat nunga di bait damang kodang mula-mula doh soba-soba baim ma kodang liat-liat
Jadi tongdo lianon nami tiki tu hamuak kaburu nami dah. Memahami keluarga besar Fungsi Resi Boru akan yang asa marhusip johami salut nak kapinopar ni opung namion bandamang mana hobartusi. Usipon, anak akan dibagi rohana, usipon B. Usipon, padop. Oras kita sudah kaburu bere asisok kita lama nebak kahula-hulatta amang pada nami neng manoba hula-hula mahami banda bang manobar tu sih. Bentuk lingkaran. Oras. Jadi ope dehita hula-hula ngaroma kaburuta bereta manobba hita. Datuk sopa-sopasuon na sidete. Asa rohita mamasu-masu na sida marhite asa ta bayak kapasu-pasu na uli. Amak padde nami. Asa roh johame akka tulak nga hula-hula na mamasu-masu akka bere nami akan napinubus ni tadi nami on.
Didok na tua-tua mangula mapangula hudul digadu-gadu naing Roma hula-hula pasaha pasu-pasu baik makodanga kodang pasu-pasu. buhay hami godang ngami siap bonani hasu to manalu rap doh akaburu nami bere nami didok na tua-tua bidu ambang wal tiu binat tu panuhatan bedamang ma si tiu-tiu padu mutu hasatan